Сас вахаларақта тариф әтмеге азырмыз. Студияда мен София Шукурова çalışам. Ақшам шерифлеріңіз қайырлы olsun. Омикрон енді Қырымда. Ен evvela toplu tedbirlerini to'lisin yasak etmek. Yarımadada ilk sefer koronavirusunun omikron ştamı kaydetildi. Turizm ve ondan fayda. Kırımda bugünkü kunde 140'a yakın yerleşim vasıtaları iştirak etti ve biz onların sayısı yakın vakitte artacağını bekleyimiz. Kırımda turistik cashback programması boyunca satılımının 5. basamağı başlana. 7 nominatsiyada 5. birinci yer ve konkursunun Grand Prix mükafatı. Bizim maksadımız anda barmak ve milletimizni tanıtmak edi ve biz bunu yapıp olduk. Alacağımızını da aldık. Fidan ansambli medeniyet ve folklor halkara festivalde kazangan birinci yerler rekord derecesine yetti. Kırımda ilk sefer koronavirusunun omikron ştamı kaydetildi. Bu hafta Kırım yolbaşçısı Sergey Aksyonov kayıt etti. O kaydetkenine göre endi sınırlanuvlar çareleri kabul edildi. Полностью запретить проведение массовых мероприятий. En evvela toplu tedbirlerini to'lisin yasak etmek. Kapalı odalarda 3 saatten ziyade oturmakni, episi müesseselerde katı maska rejimi ve hastalık yuqmasına göre setkani işlep çıkarmak. Bir vazifedar şahıs ne yapmak gerekligini anlamak gerek. Müessesede birinci hastalık tapılmadı. O arbi vaziyetke, karantinge keçe demek mümkün ve buna göre çareler bakılmak gerek. Kırım'ın mesken siyaseti ve devlet kuruculuk nezareti naziri Maksim Skorin ve Kırım Avtomobil Yollar Hizmetinin müdiri Valerий Vasyakin oy isteklerinin işten boşamak hakkında ariza yazdılar. Bu hafta içtimağlarda oy sayfelerinde Sergey Aksyonov yazdı. Maksim Skorin nazirlikinin yolbaşçısı vazifesini 2020 sene sentyabr ayından beri eda etti. Valerий Vasyakin 2017 seneden 2018 senege kadar Kırım Cumhuriyeti'nin yol hocalığı devlet komitetinin mesleğatçısı olarak son ise Ahyar yol hizmetinin yol başçısı olup çalıştı. Bundan da gayrı bugün Kırım Avtodor müessesesinin müdiri Sergey Krasyuk o isteğiyle istifaga gitti. Sanksiyalar rejimine bakmadan Kırım Cumhuriyeti ve Suriye malları telemek için aletleri taptılar. Bu hafta Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov Suriye hakimiyetinde iktisadi blok vekillerinin görüşken zaman bildirdi. Kırım heyeti 2019 senenin yaz aylarında Damask şehrinde bulundu. Tamam şu vakit Suriye İktisadiyet ve Tışkı Ticaret Nazirliğinin ticari-iktisadi işbirlik hakkında anlaşma imzalangan edi. Ayrıca Rusya'dan buğday ve diğer açlık anlamında ise meyve, ceviz, yağ ve mum taşılığı hakkında söz yürütildi. Ama işbirliğinin episi yönelişleri da belgelenmedi. Karşı cevap buna bağlı. Suriyeliler Kırım'ın birge turistik yönelişini ve medeniyet inkişaf ettirmege hazır olganlarını bildirdiler. Sizge bizim bağımız için şahsen teşekkür sözlerini aytmağa isteyim. Biz senin episi tar yerlerini bilgenimiz için. Tölevler boyunca episi tendensiyalarını keçtik ve yendik. Sanksiyalar rejimi yenilüvü meselesi boyunca da vaziyet aynı. Şunun için sizge teşekkür sözlerim. Ortalık yarıklanma, yollar yaramay, kuru terek ve ösümlükler çok. Kereçte nazirlikinin çıkış teşkilleri devam etti. Memurlarla beraber yerli sakinlerinin meselelerini Elmas Ablakimova öğrendi. Kereçte Soldatskaya Slobodka dep adlangan rayon unutulgan koyge oşay. Yollar yok, fenerler bar, ama tap yazdan berle çalışmay. Kanalizasyon luklar ise çöplüknen tola. Evden merkezi sokakka jiyeti barmak için kamış, çegerligini ve çöplük obalarını geçmek gerek. Очень большая проблема. Pek büyük mesele bu yolga bağlı. Yani yolunu tek bu köprüden geçmek mümkün. Men ellerime arabaçıkını alam ve bu yerden geçeyim. Mesken sektorı yanında temizlef inşaatları bar. Borurlar yol tübünden keçe. Yolunu tozgan şlagbaum yerleşkeni sebebinden buyuk nakliyat evlerge yakın katnay. Bu sebepten adamlar öz köçlerinin kurgan yollar da ziyade eşile. Ne yarıklanov ne de yol barmında bir şey yok. O bir taraftan hiçbir teknika keçip olamay ve tosat-tosatmında kamışlar yana. Hepsi kayıtlarını blanka yazalar. Nazirlik teşkili esas meselelerini belgelemek ve onların çizilip yollarını tapmak gerek. Böyle avalena Kırım yolbaşçısı seslendirdi. Eğer bir pıtak kopup düşse ya da şifer avdarılınıp düşse ve bir kimseni öldürse, men ne kadar yazdım, onlar hepsi yaxşı değiller ama bundan bir fayda yok.
Құры тереклер Крупская сухағының esas meselelerinden biridir. Ері пытақлар қалда evlerinin damlarına қолып түшелер ве zarar кетерелер. Eski binalar bunsuz da tamir etilivde muhtaç. 35-ші evnin meselesini ise tamam şu yerde çözіп oldular. Босағалар бойынша, ярықлану бойынша идаре етіci şirket bir hafta devamında bu meseleni kapatmaqны boynuna aldı. 23 Mayıs sokağı Keriş'nin merkezi rayonda yerleşiyor. Meseleler bütün şehirde olğanı kıbı azbarlar buyuk, yerde kanalizatsiya yok ve esas sual turmuş kalıntılarını kayda alıp ketmek. Çok uzun vakitte olğanı kıbı şehirinin ekseri meselelerini şu yerde çözmek mümkün ve böyle yapmak gerek. Решается вопрос. Peyda olğan meseleler çözülüyor. Hapolar deniştirilmesi, suv çekip çıkarılıvu. Mına şimdi çöplük toplanıvu ve çıkarılıvu boyunca mesele çözüldü. Күнделік тешкеревінің нәтижелеріне Сергей Аксенов Керечте кечірілген чықырыш мушавереде январның 26 күні чықарajak. Elmas Ablakimova ve Ramazan Levapov, Millet için Kerech. Kırım'da turistik cashback programması boyunca satılığının 5. basamaqı başlandı. Adetince Cumhuriyet bron etiluf sayısında boyunca liderlerden biri sayılam. Programının evvelki basamaqlarında 140'tan ziyade yerleşu obyekti iştirak etti. Yarımadağa kelgen musafirler için nasıl imkanlar açılğаны hakkında Davut Çakalov tarif etti. Николай Ранд қышта ратланмаға алышты. О Ярымаданын мерkezinde yaşay ve yılda hiç olamadım екі kere ailesinin denizge kelip күчлеріні toplaylar. Turistik cashback programması da kullanılmay edi. Ama onun sözlerine göre Kırımlılar için Rusiyanın diğer köşelerini ziyaret etmeknin pek yaxşı imkanıdır. Turistler ise Yarımadanın dülberliginin yakınca tanış olabilirler. Шубесіз, bu regionнен таныш olmak için pek yaxşı imkandır. Memleketinin keniş yerlerini öğrenmek ve elbette ailevi büdjetini iktisat etmektir. Siz bilesiz mi? Kırım o kadar dülber ve öğrenilmegen yerdir ki, mında her hafta o'zun için yanı bir şey almak mümkün. Ve ayretlendirgen şeyler ve yerler çok. Ательерлер айтқанларына көре, кэшбэк программасы içki turizmге файда кетірген қошма аргументтір. Если посмотреть... Егер программа кечірілуі басамақларына бақсақ, мисал оларақ 21 март айында башланған программа бізге 41 миллионға 450 кере бронь кетірді. Бұл апрель-май июнь айларына доғырылтылған ратлану еді. Программанын бірінші басамағында 79 Кырым отелі иштирак етті. Әр сефер оларның сайысы артты. Для отеля, естественно... Отель үшін табики бұл туристик ақымның артмасыдыр, яғни орта дәрежеде туристлерінің ақымы 2 кереге артты. Туристик кэшбэк программасы бірінші невбетте туристлеріні желп етмек мақсадыны қоя. Kırım episi 4 basamak ketişatında 3 liderden biri edi. Kımer basamaklarda ise hatta kalgan regionlardan ustun çıktı. Kırımda bugünkü kunde 140'a yakın yerleşu vastaları iştirak etti. Ve biz onların sayısı yakın vakitte artacağını bekleyimiz. Кэшбэк Rusiyeliler için rağbetli yönelişlerini ziyaret etüvge yol açtı. Onu elde etmek için şartlar evvelki kıbı kala. Bunun için tur paralarını төлеген son hesapka 20% kaytarıla. En çok bu 20.000 ruble kaytarılması mümkün. Yanvarın 18'inden Aprel'in 30'una kadar bir yerini seçip memleketimizin regionunda cashback ile rahatlanmak mümkün. Davut Çakalov ve Arsen Fukala, Millet için. Karasov bazarda yaşagan Yakubovlar хорантасы evsiz baksız kaldı. Onların evinde yangın yüz verdi. Bir kimse zarar görmedi ama episi şeyleri, mebel ve teknika kulge çevirildi. Yangan şeyler yavaş kaytarıla ama elinin küçü yetişmey. Kaza yüz bergen yerde Alime Mustafayeva bulundu. Якубовлар evini Алев январның 12-сінде saat 6-da sarып алды. Оларның жасларына бір кімсе зарар көрмеді. Зарар көрген ватандашларымыз айтқанларына көре электрик ағыларда қысқадан туташув олды. Бірінші оларақ янгын сөндірілуіне қомшылар. Якубовларның достлары ве туғанлары чапып келділер. Евден весиқаларны, шейлерні, мебель ве савутларны алып чықармаға ярдым еттілер. Туташу вақтында евде Эльмира Якубова ве оларның 2 кенже қызлары бар еді. Уйкен қызы Мавиле ве Умур арқада Шамет шу вақыт іште еділер.
Бақам телер яна, багер янып башлады ве таванғағдар қалды. Біз яқында тамир еткен едік. Чектірілген таван яптырған едік. Вео көзегінді ирып тамла башлады, ерде ершей янып башлады. Эльмира ханым Якубованың қызлары Севиляве Ульяне пенжереден секіріп шықтылар. Анасы атештен весиқаларны қорчалап етіштірді. Ве зорнен чапып шықты. Янгынжылар тез келіп еттілер. Атеш геже саат 11 геже сондырылды. В доме ничего не осталось. Евнің içinde бір шей қалмады. Не мебель, не бір шей. Ершей янып бітті. Янмағаны да қорланып қалды. Пек аз шейіміз қалды. Бұл қаза бұтын қоранта башына белі ауылды. Evde zarar көрмеген ода қалмады ершей янды. Бір ел евелсі Якубовлар айлесі ванна ханеде тамир ішлеріні кечірділер. Ама янгындан сон тек кран қалды. Evнің дамыны деңіштірмек пенжерелеріні ерліштірмек су ве электрикаға қошылмақ керек. Айле вақтын жақар бабасының, Амет ағаның бабасының евіне көчті. Комшулар ве туғанлар оларға қолындан келген қадар ярдым етелер. Бері-берлікте атеш яққан ершейна ғайрыдан тіклемеге тырышалар. Ондай вазиет қалдырмағы болмай. Яғын бір күн мен де болар ондай бір-бірімізге ярдым етмек керекміз. Ғайрыдан тіклевішлері да чоқ Якубовлар өзлері бұйшының тубынден чықып оламазлар. Айле ярдымға мұқтач. Бағланмақ үшін экранларынызда телефон номері көстерлі. Келіңіз бірлігімізні көстерейік. Алиме Мустафаева, Арсен Фукала, Миллет үшін, Қарасув базар шайыры. Ахмеджет мемориеті кечірген ташайчылар конкурсының сонына келеетам. 40-тан зиедесі енді белгіленді. Әркес контракт еле белгіленген регламент бойынша чалыша. Кешке қалмақ маршруттан чықып кетмек, yolcularının хабал лаф etmek mümkün değil. Böylese şeylerlerini hala daratсызлай. Ama vaziyet yerinden көче. İş doğru teşkil edilmese şirketler ise anlaşmalar bozula bile. Долго не ждем. Чоқ вақыт беклейміз маршруткаларының ичі теміз яқшы бақылған ершей яқшы айдавчылар незакетлі ершей нормаль. Бұл объектив нақлият реалигыдыр башқа елнен ташымақ олмас. Аксалда пара қазанмасын. Яны елдан сон епсі ташыжыларнен яны анлашмалар тізілді. Амада бош ерлер де бар. Акимет есе елжылар үшін онайтлық қыдыралар. Ташулар регламенті бөле уч қанунға есаслана. Пунктуалик, темізлік ве айдавчының незакетлігі. Умум инспектор байғы кенже. Ершей язылды ташыжыларға талаплар санитар вазиет бойынша нормалар, арекет графигі. Бұлар эпіс аңлашмаларда язылым. Егер олар riayet етілмесе пара санкциялары назарда тұтыла афсус кевелері бойлешей yok еді. Месулиетліктен қачмақ олмас. Мемуриет гызлі шекілде мониторинг кечере. Бір дұрақта yolcularga bu yönelişte куратор олған мешур қошыла біле. Бірде-бір қайдылар олса ершейні назарға алажам ве ташыжыға бұны yolajam. Бірінші басамақта біз евелден тенбелейміз. Бұндан сон есе мониторинг кечереміз. Ташыжы доғырылады ма, yok ма? Епсі қайдылар смартфонға чекіле ве бұндан сон кереклі ерлерге yolаныла. Жедвелде месулиетлі тарафқа да ер айрыла. Айдавчылар да оларны раатсызлаған меселелеріні сеслен. Яқын келмек мүмкін дегіл адамлар Меркез Кирова соқағы ер толу иш вақтында машинаны қайда тоқтатып, yolcularны чықармаға ве алмаға білмейсін. Ama taşıyıcılar ekseriyallarda davalашмайып бір команда оларақ çalışmaға мақсат қоялар. Bunun бірге контроль тек артачақ. Нақлият идарелігінде даими мониторинг группасыны яратмаға ниетленелер. Бұл адамларға функциональ вазифелер берілежек, оларда белі бір весиқаларының бланкалары олажақ ве ершей незарет етілежек. Контроль ету нәтижесінде нақлият іші бойынша актлар тізілежек. Бір маршрут автобусқа талаплар языла. Видеокамералар олмасы төлевні нақытсыз паранен алған әлетлер. Навигацион системалар құлануы. Мемуриетті да диспетчер қызметіні яратмаға ниет етелер. Мақсус тізілген программ темеленуы ярдымынен бұл қызмет бір маршрутканы елға ұзғарачақ. Ве керекли вақыты машинаны гаражға yolajақ. Айша Шулакова, Тарас Брезицкий, Артур Чалы, Милет Ичун. Фидан ансамблі Москва шәрінде кечкен «Душа народа моего» адлы медениет ве фольклор халқара фестивальде қазанған бірінші ерлер рекорд дәрежесіне етті. Еді номинацияда 5 бірінші ер ве конкурсының гран-при мүкафаты. Ғалиплерні Ахмеджет Авалиманында сычақ қаршыладылар. Көрішув насыл кечкен ақында бізім левхамыз.
Жанлы музыка чала oyuncular хайтарма төшейлер. Репетициясыз ким насыл истесе, ама эн эсасы жан юректен. Кечкен кеткенлер авалиманда не олаятханыны бірден анламайлар. Мында галиплерні Фидан ансамбліні қаршыламаға азырланалар. Базылары ойнаған заман екенчелері реквизитлерінен оғрашалар. Бу ансамблінің ве Қырым татар тимсалерімізнен ренклі ава топлары ве хош келдіңіз Фидан язылы плакатлар. Артистлер дuyğularını сақлап уламайлар ве бірден ойынға төшелер. Фидан бала ансамблі Москва шерінде «Душа народа моего» адлы медениет ве фольклор халқара фестивалінде ғалип чықты. Еді хореографик номинация. Русияның чешіт көшелерінден юзлер жейштіракчы. Фидан ось усталығы ве аддеттіндіш иджрай тувынен бірінші санелерден жюри азаларының диққатыны желпетті. Нәтиже оларақ еді номинацияда 5-ші ер ве конкурсының гран-при мүкафаты, кубоклар ве фахри ярлықлар пара мүкафаты. Bizim maqsadımız анда бармақ ве мелетімізні танытмақ еді ве біз бұны япып олдық. Алачағымызны де алдық. Илерейде Дазияда инкишаф етмеге ведигер, шәрлерде бұлынмаға ниетіміз бар. Umumiy quvonch ile bir sırada duyğulu көрішулер. Kichik oyuncular bir qaç kun davamında tuvğanlarını sağındılar. Onlar ana babalarının ve bita qart babalarının boyunlarına sarılalar. Сағындым, çoxtan berli көрішмедік. Большая молодец. Мен пек ғұрырланам. Біз әнді 2 елдан берлі Фиданға қатнаймыз. Коллектив пек яқшыма, бет пек яқшы очалар. Олар милли медениетімізні ашлайлар. Біз пек қуванамыз ве оларға тәшәкүр білдіреміз. Фидан сөзі өсімлік филис атмасына бағлы, яни яны бір өмір. Өсівге интылув демектір. Шымды Фидан деп адланған милли ансамбль ярымадамызда ен муафақетлерінден бірідір. Бұйық санада яқын 5 жылдан берлі иджат еті. Бұл вақыт девамында ойынчылар бірқач халқара конкурста ғалебе қазандылар. Ансамблінің 3 филиалы бар Кезлевде, Сарабузда ве Мамут Султанда. Ер-ерде 100-ге ақын бала қатнай. Біздің бөйле өжаларымыз олғанына қуванамыз. Олар әр вақыт янымызда, әр вақыт балаларыны доғру тәрбиелемеге тырышалар, медени қиметлеріні ашлайлар. Аналар, балачықлар пек тырыштылар, әрекет етілер. Данчо ғалебеле қазан майы насибелесін әпсімізге. Сақ олыңыз. Енді ансамбль гран-при қазанған сон балалар өз күчіні Сочи шерінде кечежек конкурста көстере білежеклер. Тедбір язда олажақ. Шымдалек ісе идманлар веда бір кере идманлар. Айша Шулакова, Эльмас Аблакимова, Артур Чалы, Милет үшін. Бүгінге бұл эпісі хаберлер Милет телеканалынан айырылмаңыз. Қайырлы ақшамлар.